caracteriza pa sintomanan que tipicamente está desarrollado dentro de 3 lunas, después de infección de COVID-19 que dura pa anos. A Organisacion Mundial di Salud ha informado que a probabilidad que lo por desarrollar COVID para un periodo más extenso está parce que a disminuir, esa que en comparación con el pico de pandemia. Pero me certeza que el virus ainda tem y que ainda tem un risco. Some people are still struggling with it today. About 30% of adults who had COVID have these persistent symptoms. That's what the data shows. El síntoma más común es cansancio, falta de rosea, dolor de músculo y problema para dormir. It does seem to be most correlated with how severe your infection was initially and your overall risk factors at the time of infection. So, for example, your age or your immune function. Hay gente que experiencia COVID para un periodo más largo por crear complicación de manera maleza de pulmón y casi 40% de están a desarrollar COVID para un periodo más largo por quedar con problema para la rosea. Es aquí para motivo que el tejido del pulmón a dañar por el inicio de contagio. Many people do seem to eventually recover, or at least improve. And while it may sound simple, doing directed breathing exercises, that can go a long way. And of course, doing everything you can to prevent another infection. Fabiola Angela Hernandez, para Noticias.